وقتا که از وک نویسکار گهشتم حشمندی زمان من کر که دوی دا طعم نو جیاوازیان دولمندین نو بگارم آراست بافرینم ده دمین من دست به نویساندن کرده زمان ترکی نویسکی گلکی قرص بو بریا 1009 زمان نویسکی زمان فرمی عثمانی بو عثمانی زمانی که تولهوی عربی فارسی ترکی بو بروجاوا بونی وجی فرانسی وی زمانه ببوم پشتی 1098 لسلانی که به کووارا گنج کلملر انگو بینوسین جوان خوریبونه ده زمان ده دست پیکر لشون عثمانی زمان ترکی به وی خوریبونه گلک پیوین عثمانی پیشکوتن بویج و تیگه جی چبون دست مد زمانه که گلک خزان کمپی ما بو دوان دمان ده اناتولیا جیه که گلک جدا دنیای که جدا بو استنبول و روناکبیرین استنبول دنیای که جدا بو عثمانیه دنیای خو شارزاتی خو دناو خود آراست ده چند باجارن مزن ده آوا کربو ده آناتولیا جی دنیای گلک جدا دناو خود آوا ببو ده پیواجو یا عثمانیه هلبستوان و زانیارن خوین مزن دا فرانده آناتولیای جی دناو 700 سالا ده چند خویا رسن آوا کربو ویجه آناتولیای زیده تر ویجه دفکی بو لی او ویجه گلک جاران جی در باسی آنویسکی دو بو درگاه ناوندین چاندین و آناتولیایی بون زیده ترین درگاهن علوی رفایی ویجه دفکی در باسی نویسه دکرن پرتوکن دست نویسار این درگاهان گلک دولمند بون ده دولمند بونا ویجه و زمان آناتولیایی ده باندورا درگاهان گلکه هین سدمن دولمند بونا زمان آناتولیایی این دنجی هبون ev gela bi koça 3 salan ji Asyaya navîn herkê Anatoliayê cereyan de ji Hindistan, Çîn, İran û Ereban gelek peyv têgih bi wê çand hildane û vana bi Tirkî ve pevzel qandine. Peyvên wan ên derbarê xweza, ajal, rewşên mirova dewlemendiyeke bêdawî wergirtibû. Dema ku di Anatolyayê de rûniştibûn jî ketibûn bin bandora daneheva xwe cihiyên Anatolyayê wek diyariya bav û kalên xwe ji peyvên gelên xwe cihî zêdetirîn jiyên Grek, Ermenî û Kurdan sûd wergirtibûn. Ev rast e ku têkiliya gelê koçber ji axê şixulandina wê re zêdetin ne. Ne cotkirina axê ne jî ji axê girtinê dizanibûn. Navên amûrên hilberandinê peyvên dema cotkirina axê de hatine hilberandin û devî devî peyvên cûreyên şêwandina axê jî ji gelên xwe cihî hildan. Ji navên mala bajara navên gunda çiqas wan bi xwe lê kiribe hewqas jî ji gelê xwe cihî wergirtibûn. Gelek bi wê jî yek jî Anatolya rêya dîrokî a derbasbûyînê ye hem ya kervanan hem jî ya êlan. Van derbasbûnan jî di Anatolyayê de dewlemendiyeke çand û ziman ava kiribû. Yek jî Anatolya parçeyek axa her sê aliyên wê bi deryayan dorpêç kiriye. Wext bûye ku deryavanan jî peyv dane vî zimanê. Dîroka Anatolyayê jî balkêş e. Sümeryan şarezaiya xwe di kevî Anatolyayê de ava kiribûn. Asûriyan, Urartuyan, Grekan, Hititiyan, Hurriyan, Anatolya daneheva çandiye. Beriye şamanizm, paşê misilmanetî, Musevîtî emna bûne berhemên danehevên axa Anatolyayê. Divê ji bîr nekin ku St. Paul yek Anatolyayê ye û dêra ewel a Mesîhî jî li Anatolyayê hatiye ava kirin. Van hemû daneheva zimanê Anatolyayê zafpêş xistiye. Ev zimana kiriye zimanekî mezinê wêjeyê. Wexta ku ronakbîrên Tirk ziman xwe kirine naçar mabûne besiya xwe tenê bi Tirkiya Stenbolê bînin. Heya 1930 zêde ji dewlemendiya Anatolyayê agahdar nebûn.